Postoje 3 najjača Saiyanca. Goku, Vegeta i Yamoshi. I pozdrav svima ljudi, još jedan video i danas ćemo da pričamo o prvom Super Saiyancu Bogu, odnosno Yamoshiju. Ko je Yamoshi? Yamoshi je postao prvi Super Saiyanac Bog kada se borio protiv Komboa. Dakle, postoje prvo Super Saiyanac, pa onda Super Saiyanac Bog. Danas ćemo pričati o tome. Dakle, kako je sve krenulo? U prošlosti Saiyanci su bili slabi. Yamoshi i Kombo su se borili. Također, Saiyanci nisu ni znali šta je forma Super Saiyanac. Kombo je bio kao Broly, koji je veoma snažan. Kombo je pobeđivao tu, ali Yamoshi ima podršku od svih Saiyanaca. Yamoshi daje sve od sebe, počinje da besni. Kombo pravi blest i baca ga na Yamoshija. Svi Saiyanci mu pomažu Yamoshiju. Uspeju da odbrane blest u Komboa, ali Kombo ubija Yamoshijevu ženu. Yamoshi je osjetio veliku emociju i tako postao prvi Super Saiyanac Bog. Svi su zaruđeni sa Yamoshijem. Uspeva da se izjednači sa Kombo. Kombo radi Ezaru formu. Saiyanci su podigli ruke da bi pomogli Yamoshiju. I tako Yamoshi postaje prvi Super Saiyanac Bog. I pobeđuje Yamoshi u borbi Komboa i Yamoshija. Moja neka činjenica je iskreno da se Yamoshi u prošlosti borio sa Bogom uničenja Birusom pre nekih 1.000.000 godina i da je Yamoshi odneo pobedu. A svi znamo da Birus se iznervira kad čuje ime Super Saiyanac Bog. Tako da mislim da ga Yamoshi pobedio u formi Super Saiyanca. To je neka moja činjenica. Vi također pišite u komentare šta vi mislite o Yamoshiju. Naravno, on nije prikazan u jednom filmu, nadam se da će napraviti neki film o Yamoshi, ali bi stvarno to želeo da vidim. Yamoshi je prikazan samo u mangi, nije jednom serijalu, tako da džabe tražite, pogledajte mangu, tako da to bi bilo to. Svi bacite subscribe, to bi bilo to. Vi lajkujte ovaj video, šerujte, bacite subscribe i bit ću vam zahvalan do svemira. Doviđenja.